Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamungu Mwenyezi Mungu mtukufu ke haini mahalam liyoni wa Komor ngani wanon rani rezefami zahani. Tifanya wale jibanu harumani wabikawani mdunga. Nijoka nga mdunga wabasa na njoka mdunga baada ya wanu. Huchandejei haruma imada yahusu mheshimiwa mhafadhiwa hafadhahullah Ahmed Abdullah Muhammad Sambi. Hawi unganya idawa yinu na izo zala wana na rishieno ronro zala wana ni Mzee Sule Abdu Elbaki. Mzee Sule Abdu Elbaki waiti mru bahi na rishiendo. Mzee Sule Abdu Elbaki waiti mru bahi waidho amana wahenti ya hatu haukaya haka rais wahelesi walangazija kabla ya ukaraisi haka guvernor wahelesi walangazija haja rais wahelesi walangazija haja wonge ahali mashawiri wahemba serikali mbi ya Azali Asumani haka ya ahali mashawiri wa Azali Asumani haruma lijumba la rais haruma takdiran maha mitanu ya kamili randora tahe maha sita ngabu wao wakajuma ujuzisa eba kweli eba ndabu baina ya ujanji wa inu rambao citoyente ekonomiki haubaina ya ujanji wa mali za dawla zafungatiwa na Ahmed Abdullah Muhammad Sambi. Kabla ya ukayanendeleo haruma emadainu ndutahani unge mhono ni unge mhono ya fikra ya lawana nile kungumanyo la uvamoja la wana nemba zimbi ya Azali Asumani inurambao Front Commun nile tengwe la kutanyiha ya wana neezi mbungufu ya Azali Asumani ya ukaya etarehi 26 ya mwezi huu ikaongelo ya kamilishe haukaza tuha ni antihu mahamitanu ya mti wa shivani wa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi. Mimi binafsi ngamungu mhono hapo ni amini ukaya izo mru ya tojo shinda yazi hawa mhono mru nazi hawe hulime au mru ya kose yo alama ya ukaya ye Front Commun ranguda bala hata vanu waonesao hawakati wasaya utukivu wa hezi hundrao Ahmed Abdullah Muhammad Sambi nanu waluhamandaye wadhulumu rao yo alama ya ukaya watona bunduki watojo shinda wa mto wa Azali shangwa rumiao zehanywa za hao ngwa rumiao yenio ya hao hauonesa utukivu hao abonge nini hamande heli za hangwa dem somaji wahende kungumanyo liwanaonezi ya Azali Asumani bwana Razida ngamungo mhono ye fikra ya urunduta au ya urejei au ya uonesa ukaya ya haki kaizama ikaze ndrago zirenge meli zekweli zujo urenga avion hawanzani sambeza ukaya eka zendrago zirenge escalier habalahe mzungu zekweli zujo urenga ascenseur abongenga mungu mhono ya fikra hiyo na ngamparo
haini nduzangu ujojihunda haini mahala onti ikawa umkonti unungo ufanyishi hao haini nduzangu ukaya ujojihunda umahali ikawa umkonti unungo ufanyishi hao ya jihunde ya renge funvu bi'idhnillahi haukaya izo mbato joshinda yazi hawa homono mruzi hawa hulime ekamdu katuzi hawa hulime mru natso kosa abonge njia uharuma umrajiso wahego jiafani wani Abdallah Abdu Hassan ujulihano hele dina la agwa usoni mwezo wa maana nreje hiyo dho maana yaka guvernori muhafidh wa heshesi wa shangazija raisi wa heshesi wa shangazija uja ahali mashawiri wa Azali Asumani ikawa ndo ya zamba ili aritowe au yatowe baadhi ya wandu wakaharumwa nzozi au wakaharumwa revu au wakaujihada ya ukaya ezambo zinuko eluba mu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hahili mapesa harenge mapesa kelko suwaina mna ya renga uweza tongeza ya renga shaituhumi ukaya haraba mali zahe daula hazionesa wazi ya ukaya zinu kazi jafunga tana hataneze wika au zitongeza Ahmed Abdullah Muhammad Sambi rangu ndo mwezi wame yajihundao shibani hatarendo rafanye mahast mitsani kamilim kama kaija kusunugu hamandai izo nizo wanji wakomoru wakautanabahi baadhi ya wakomoru wakautanabahi ya ukaya Ahmed Abdullah Muhammad Sambi omwendo shibani haye inu onkudi inu rohombi yatsanganishiha na onkudi inu rambao jalusi uhusu letengwe la huwa komori ikao kul a'udhu bi rabbil falak wa mdungu dingonira muda bana hata ukonda na lelo Ahmed Abdullah Muhammad Sambi kazi tina tengwe mbili ya ukaya hizo dezatonga Ahmed Abdullah Muhammad Sambi yaliyo shibani dabu yaka wenji wa huwa komori ngwa akidiyo ngwa kubaliyo ze fikira za Ahmed Abdullah Muhammad Sambi haukaya Ahmed Abdullah Muhammad Sambi kajaruha beti salama yari wahoriho ya salama ya salama ya salama iza jirini mzee Sule Abdul Elbaki hema dina yao yomararu raisi guvernori ahali mashawiri wa Azali Asumani omwiso ya zamba ukaya umkoshivani wa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi inu namna ya humrahitwa hanamna ikawa wakomori kazinawa shoke wala hemzungu kenauka Britali habala huwazungu shange jwangwa wafanya malezi inge jwangwa wafanya jau inge jwangwa wafanya jau haukaya hazamba ukaya ngari amjoka utowe mruola wala ya jeni fanye ja aliswalihi na Ahmed Abdallah Abderrahmani na Bob Denari kajambe mahakama ngajoka mtu wala nizo ya arenda nizo sahihi shaenga mjoka mtu wala ajia libe kiso hazi nunga muzisu kama mjoka anzane di haraka lefunvu lahe mawakala pamurambao les hommes de loi lefunvu lahe mawakala uharuma révélation accablante zi akableo Azali Asumani naila meurtre prémédité ya humrwa hitwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ndo ngandalio mro hitwa
Ahmed Abdallah Sambi hanamna ya upole. Yewandu mafanya sharia ngamwambao. Yewandu wa uhifadhi sharia. Les hommes de loi. Les hommes de loi. Ngamwambao. Les hommes de droit. Ngamwambao. Ranima juge, ranima avocat, ranima jau, ranima ngamwambao. Harumaze ndongozi no harumo shahidi wa hanyu. Yenyi wangu waheze wahema tangazo. Yenyi wangu wahema tangazo usoni wakai msirongo nyangu. Imsirongo nyangu. Ushahidi wa muhafidhu mzamani, president mzamani, ahadi mashawiri wa Azali Asumani ya Zamba. Uhangu juunga monokati nrongo nyangu. Uhangu juunga monokati nrongo nyangu. Yendobi e journaliste ujoka usubuti yenendea uzise Azali Asumani yeze nrongo mze Sule Abdu Elbak muhafidhu mzamani, raisi mzamani, ahali mashawiri mzamani wahahobu Azali Asumani ya Zamba ya ukaya huazmia kumrohitwa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi yezo kweli au zondabu yekazo kweli namna jelo za badiliwa za kisiasa huja za uti yekazo ndabu imana hindi ni mze Sule Elbaki ya tuishiliwa kazo ndabu zenongozo kuja Zamba ukaya ezahuka ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya Shamwe Hansivala ulawidi kazija fungatana hata na nongoza citoyenneté économique shazi fungatana na unkudi ya utaha utimizi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hawa ulone aqini ya ukaya haini wakatujo ulia nzia za haki Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngewo juu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngeneze haki za kibinadamu hati ya kandidatu wallahi billahi tallahi Azali Asumani ngawe mtini tena ngawe mtini kado zihui na zihui ontini mwemilu ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngamzambo tena ukaenge Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngeno khuria wahi ya hunda za haki za kibinadamu za ujua yatie kandidature au yajitekeleze harumanjia za voti thumma wallahi billahi tallahi wakomori ngwanzao Ahmed Abdallah Muhammad Sambi kwa jamchilili hata hoto tumbava mkamu wa mti abogenga mreji ukaya nima homme de loi andrambao de mawakala ikawa wafanya we sharia shahenzi ne les hommes de droit daurambao de ni afungatana na mahakama ulaima juge huja hata mavoka huja hata yembinga ya heze haki za kibinadamu dainuramba au media eni mrunge ne part de responsabilité yahe usoni mweza hamba ni mze Sule Abdu Elbak ngamungu ike ema avoka wahe dawa ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi kaunga mrukaya wafanya hazi hao heheli ya lazimu amini ukaya warenge act ya hete témoignage
ya mzee Sule Abdu Elbak ikao dizirongo ya zamba haidi zijohu mbiria Ahmed Abdullah Muhammad Sambi fikiru kawa mesi wa Komori wesa watu ulu haruma dut ya hanga ukaya ebaya ya numa pesa au bainuru hombi. Mwenyezi Mungu ndio mhifadhi Ahmed Abdullah Muhammad Sambi. Shamfikiru kama ce témoignage ya ancien gouverneur, ancien président, ancien conseiller wa Azali Assoumani, un témoignage à prendre en considération et au sérieux en matière de procédure. Halis Jombiria kena ukabala hafumbama hawala haraneje Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hawai. Hokaya shichelwa shiprogramewa. Awe kande kuru penal international yeka mahakama bonsi juwa katiri johundra unafasia wa mahakama ya kweli uharumenti ya hatu mahakama ya mbao kweli ukantina ujohamba kawatima muhakimu shaya muhakimu ujukaya hakamuja ujuka avoka hakamui noe avoka abonge ngarigomba Mwenyezi Mungu kaya zendo kwikaondoza hambani mzee Sule Abdu Elbak zijani uzinu zondaru ike wazirengao en considération ike wazanzio harumaze archives za hao ya ukaya Ahmed Abdullah Muhammad Sambi zila washaka ngutahu ya ulwaya hokaya hizo ndezadhumaniwa shaka bati mbano ngonywa jine ikao isababisha umhunti wa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi Shibani ngabwepa au ngabole funfu au ngabole bakia la huwa Komori ikao azalus kwa lelo ngubo uso wa Komori uharume mahakama ya hao ngubo uso wa Komori wa hukumu wa mhukumu Azali Assoumani baada ya heza lawana na mzee Sule Abdu Elbaki wono wao na wabasa ya hukuma ya hao na Azali Assoumani. Ya hukuma khotoolwa aba haikanti ya huwa Komori watoe hukuma baina ya mwana mkomori rekaya Abudu, rekaya Saidi, rekaya Muhamadi udhulumu za haki zahe vati na njia za haki ekaza kibinadamu au kaza kisilamu mrujo ahulo ya hanzia za kisilamu mrujo ahulo ya hanzia za kibinadamu mrujo hukumlo hanzia za kisilamu mrujo hukumlo hanzia za kibinadamu shenzia yonzima nzia ya haki enzia yonzima nzima ya haki awele lunga rambauka ya Azali face au peuple comorien pour répondre à ce qu'il a révélé l'ancien gouverneur, ancien président, ancien conseiller d'Azali Assoumani, Monsieur Mzee Sule Abdu Elbak. Ngari aminio yokaya Mzee Sule Abdu Elbak katine onkudi wa Azali hamande heli Azali alono onkudi wa hina Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ngam amini yokaya izo Mzee Sule Abdu Elbak ya hamba hata ukweli uvenuhe siko ukweli uvenuhande ka Azali hanaze nongo izo usoni mwa Komori ukangela dimo ya zihani usoni mwa Komori ukaka jazambia Mzee Sule Abdu Elbak
ya hunde matso azalia hunde matso ya rengeze media ya haneze ndongo hizo au ma journalist wa Komori rekando wa telefoni rekando walo na media wa mkazi zeze mikro azali asumani wa muzise zendongo ikao domze Sule Abdul El Baki hamba ndrabo haukweli udhumainia dawe nondroa hao mumtoe dunia ni Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ishondesha mfunga na kotita ya mtoa hauria ukaya ngojoli wa kiswa au zondapo. Fikiru kame sio harumu wa uo sisa tanziheni za kao harumali jofu la mola hangu la ujiuzisa la uhambia zemba wanda ruizo haidi wanduanziro shahidi wa hensi hata maudu rijuru harumaze pirizo sonti okanga buwalu harumaze selul shanga bosisi ziriro harumaze gardavu wenji wa Komori hateni wakati rijubuliwa rinjewe uni biidhinillahi ngamrejeni haruma ezibira haruma dunia zibira haruma dunia hawandisa wakati kao ndo azali asumani atongolezesha ya ukayange la limo yake raisi wa hezi sizaki Afrika ngambao Union Africaine tizamba nono mro haruma video za hangu nazifanya ndungu jahende azi dungeti mambia inukaiti rehma baisho ukaya msomaji wahe serikali ya azali hamba ukaya yolulu shanga mungwike eluluyo yayo na yueti hundwa Komori shane unde ne hunane na azali ne mnimru wa azali shaiti hunde Komori kokanga baduka idanganya Mwenyezi Mungu hajailia ngamona wazali sobe nuha hambabi biidhnillah ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika والعظيم سلطانك يا ربي ngamushawezi mhunao hazilo kana ujahenda Mali nenderione kana ujahenda Burkina Faso nenderione kana ka ujahenda Niger au nenderione anende Samba Mwenyezi Mungu anajelekea Mungu mwezo tsari deni ya mwichililie shaitu ranne Komori ekatsabale tihondanne Komori mwishia wasa haininzi ikaongejo participe au ngejo tinia shiuno ezanzozi jiri siwa Niger nesede yao waongo maadui ya hezetisu haini nti ijo saidia wanzo wende watie msajaja Niger wao waduka maadui ya hao rao resents ikao ngazisaidia yao Niger Mungu ni mwiyo yo Mali yo Burkina Faso na msizasa ya ikao ngazisaidia yao Niger oskwaleo yenga rijilindeo na hindi yekale lo azali habe hajeshi Niger ngarijilindeo na mwindi ekansi zisaidi yao Niger ngizilo karibu mwe Komori waazimia uvuriza mnaladu Komori waazimia uvuriza mnaladu Komori mnajeli wa mvurize beti salama wakatazali ajuhunde honda inu waha biidhnillah ekango wavurizo mnaladu na wamvurize shandiho shaitu asilo wa Komori
hokaya haini zijoka ujiri siwa nema raisi wa he Afrika yeshe itwasha hazondo baisho itwasha bongo baisho itwasha kompoti baisho itwasha yaurtu shesho ni shehitwa wone yateni baisho ukaifikira hasi ndiwa shaini yateni haini fikire juja yabo shehitwa reka ngishona yaurtu reka ngishona uvundo reka ngishona nyongwe hitwa eshe hitwa shoshira lwani dzina hindi ni raisi wa he Komori. Mwenyezi Mungu avukishe Komori biidhnillah. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Mwenyezi Mungu avukishe Komori. Azalintu amini ya ukayangujo subuti harumwa kati uni yafanyia matembezi yahe harumwa bangu zanti zaki Afrika. Hokaye yeto juwa hauwa haruahitwa hauhamia wangu haruahitwa bengefa juu zeti zilona na uwezo zilona zongo zilona ruwa subuti hamanda subuto ka Komori kabajaporo kamsubutiwa ya toema na nyadamu ho shaali fajuzo muwaya mru yakauja ya tiezinu azali ahonge utifanya ukayabo harumaze nti hizo kabati mru hama azali ujwa yafanye tendo shaukati nanga muhambi ukayema Pan-African kwa na uwichilili ya banu na bala reka lelo reka mau reka nushao ngo fikiruka ya maraisi wa watu wanu Pan-African watoda za bahibahi wakati wajo kauha hunjio harumwe hanywa yake miseba na uhisonjia hunjio harumwe hanywa adataliam ema influent wa he Afrika ya lelo rula siwasa rula ka ngari aminio Mungu ngari aminio ni zori tuzi fikiri ngari aminio Mungu ngari aminio ni zori tuzi fikiri auna uratu walewa kaze no urajozi lewa pia armenti ya hatu kando zijuri songari babadili henongo zetamangi zo demevu zetamangi zo demevu batina hando kaze tamaka ziti hata farmaze no onda zo badili shanongo harumansi naromba murere waze zenzi wazaka ukomboa ya Al-Kaaba biidhnillah ngariomba orere wazenzi wazaka ukomboa ya Al-Kaaba biidhnillah ile ntiatu irwe harumwa mashaka fikiru kamese ya muhimu ya heza hangu ngamzirejei nduhusu makungumanyo ya habili wa ujofanyishiha etarehi mwanama Muhammad El Arif assalamu alaikum ya tarishi wa ujofanyishiha etarehi 26 ya mwezi wa utu habeshelea la humtu wa shivani hanzia zito za haki ya Rais Ahmed Abdullah Mohamed Sambi hahumvura ni mwende mwadunge haumrenge ushahidi wa hezala wana na raisi mzamani guverneur mzamani ahali mashawiri mzamani wa Azali Asumani mzee Sule Abdul Elbaki amungu mzanzihe uharuma ni mabuku ya ushahidi hanyu ni manzi hao ni wangu wa sharia wajau
zikebeshe leo harumanze sharia za hanyu za ki mawakala ni wandu waheze media mzanzihe na tibahi mwezanziha mzuzise biidhnillahi. Abunge habanunga mumlahoniha njema nduvu nambe mguna mnusrun amhafadhun amtukuzen amjalini dunian vani mke mwengoni mwantu wa suluhifu wahe na rahim regea arike mwengoni mwantu wa turifiu mpevo yahe biidhnillah. Sami'un alim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.